Enaku n'okucuramirwa nibyo byasiiba omuseero ya katoma y'okubanza omu rurwayi rw'Entobo Town Council omu district ya Ntungamo aho kushendekereza omubiri gwa Anthony Kushaba obiire naakurura eby'amakuru ahari Ntungamo district local government kandi orugire omu magara g'ensi kitarariire bwanyuma y'okushangwa afiire omu nju eyabiire naatuuramu omu tawuni ya Ntungamo. Anthony akazarwa 2008 ebyokwezi kwa mukaaga 1988 yatwarwa 2011 ebyokwezi kwa munana 2026 kandi yasiga encyuke z'abaana bashatu n'omukazi we eyayereka okushasha kuhango ahabwo kuferwa omushaija obiire namukunda arikukwatanisa nawe. Omushaija n'omukazi Anthony yankunda twazara abaana bashatu. Anthony ari omushaija mulungi. Anthony abiire mbwenu I don't know. Abiire omuntu very responsible, very hard working, focused. My mentor, my cancer nafuna ekizibu mugambira abiire kansara wanje. Okurigirira hari Dr. Dorcas Buregeya omushaho omukozireho postmortem ahirwarire ry'Itosho General Hospital nagira ngu kubakyebire omutima gwe bashanga hariho omusi ogwangire kutambuza eshagama ekimurugirireho okuruga omu magara g'ensi. Okora postmortem noshara omuntu twashazirege tukashara twetwire twashanga Anthony yajerire omukifuba. Twagire kureba kwihaye omutima twashanga niba bazompire samare hazabanteresa umuhine rwabuze tubayetegereza twashanga omusigo kutware eshagama kurwo omutima ekyakubere kirigumire kiryango kaba kakenga kavera so eshagama yarabamu twashanga omukifuba ati twagire kuriya kushara kwihaye omutima kushara twashara twihaye omutima twashanga hakabaho kizibu omutima gwo gwonka hine MC ekuguha eshagama hati omuside emwe gukanga kweshagama so side y'omutima ejo nayo yafa. Omukoro gwo kushendekerezanya kutwarwa gwayebemberwa abanyadini kandi gwahika habe by'obutegetsi nyamwingi okuruga mu nda n'aheri ya district eya Ntungamo. Ab'ebyobutegetsi bagamba ha mugenzi nk'omuntu obiire namanya omurumo gwe arukukorera ha mazima kandi arukurwanisa oburu bw'enguzi. Abatwire nibahurira ebyabire biri Ntungamo twashitamire n'omugenzi twikirizana twakora tiimu y'okurwanisa emikorere mibi omu district yitu. Anthony atuyambire munonga omu kutereza district payroll numwe warwanisa abashuma buto bakashemerera so rahanga mpereze cyumuro cyumuro. Anthony was a politician. Haho mwanda kama muntu wa politician okazara politician babasi ubine politician munonga kandi buzumazuma ibintu bye abena bikoraje benu no twacura na twakoraje. Anthony ni musima okutwatanisa district ya Ntungamo n'ama districts gona gavega agatweturi. Anthony twera kumusima yafa komushisha abo kwa yaturekera abana bangahi mbwenu mucyara kora Yesu baramuka banyakozara wabare echo mchamuri no kwana government kandi uriyo mucyara na uronoga baspeech no tuno byona niza kugira bita Anthony kwara abaryokwe naza kukumurati nga office ya president ya district Ntungamo
nyongo muntu nishasha Anthony antunzire tumukore government nayo yamushashura tumukore besiryaha tumukushireba maye ko gukora government naye gukora wenu necho busasi necho kuferwa Anthony akafa aine myaka mito okufana tukwikiriza konka ko urukufukira muto busasa munonga konka nabwo ntusima ruhanga omuhire ebyo biro byona omunsi kandi akamukozesa emyaka ye ngo kwashimire gukora abeka nabo bayoreka kushasha ahabwo kurwaho umwana wabo obire natwaza je Munani wanje munani witso umwana ugu abagoma wo mutano akorise emyaka ye y'amaziro mu nsoma gikorise je ngeni pigabo n'umuntu weno rwo mu nsoma kino mwiso arebe amagarage akore ukore n'amani kushaba asona rwo mukozi nakora Anthony ka appointing aba managers ba radio stations na TV stations konka yafataga biyemani nabona managers ba radio stations abandi bachiwe Anthony became a mentor of almost every journalist we abira kushangori kubi Anthony kwita kugira ati no atakwetwe bari kutwaza Reverend Alfred Muhozi omwahora abwe kanisa ya St John Zinyakisa iyo busaba dikono bwa Kitunga ubureberezi bwa Sabusankore yahamya beka kandi yabashabo kwe kwa Sarhanga habwe mbere yibarumu aho ko Ruhanga niwe yatireho bugarukiro bwa buri kintu cyona wabano so mu kitabo cyo mburuzi netishomesho ya kashatu nitubishangamo kandi munyikirize nabwe Anthony no yafire nyonkanye kandi no mwizina ry'abandi tumusime Anthony akozero mu murungi omuritwe kandi yagaraka yabukora no mu government Anthony Kushaba akatandika gukora nkuwe by'amahurire aha district ya Ntungamo umwaka w'2018 bwa nyuma yo gukora ha radio zitari zimwe na zimwe n'ebitongore by'amakuru mu burenge bw'izoba gasha kwa Gilbert Nkunda haba Modern Television.